بخیر هاتنه روژا بخیر گلی میوانین هجا گلک سپاس ایرو ام دیسا به برنامه کی تیر و تجه به میوانین جهر هجا تر لهمبری ونه برنامه کلام و کلام و اینها دست به که کلجانک به جوشک امی بردوام بکن لی بری وان از دخوازم بچکی ناوروکا برنامه و میوان خواه بزن داناسین برنامه ایرو امی سر دنگ بیجی و مقام بسکن که تکیلیا مقام و دنگ بیجی چه قاس به هوا گریده یه چه هیه چه تنیه اما لسر وانا هنکی گفتگوه بکن مجاره بگنن دستی خواه و دو راجی اما دنابری دا کلاما گهداری بکن که کیجان کلام هنه میوانین من برنگندن بستایلندن لگوری امبیجن هریما سرحده لهریما باکورت بکارانین لروجلات بستایلدن اوی بمرا کلامین خواه پاروه بکن پرفورمانسی مرا پاروه بکن گلک دنگیم باش کلامیم باش ایشه وی ورن سر اکرانه هیویام اوه که ام تعمو لذتک جهاز بگیرن که اینترنت پرسکریه کامه از دبیم انشالله درناکه به میوانی منیم هجاوی هبن از وکیک عبدالکریم ام خودی مالی ام خود حسبینن ام دبیجن ام خودی مالن و میوانی مجی سر مسر چابه ما هاتنه از میوانی می یکمین ابراهیم رواندل جرهوجلات کردستان ج اورمیه باجار اورمیه تولیم بویه موزیکسان و هنرمندکی هجایه از پیشید بیجم تو بخیراتی و دورا کک سوجا حشمندی اوجی دنگ بیجک ج روجلات کردستانه ج اورمیه تولیم بویه از بیجم توجی بخیراتی سرسراتی سرچواهات ایرو امی بحثا دنگ بیجی و مقام بکن اگر دمام تیره بکن امی هنک بحثا آواین دنگ بیجی جی بکن امی دناو مجارا دا قالوان بکن بری هر تشتی از دبیجم کک سوجا حشمندی اگر ما مستعب الكريم گوتنک ته هبه از گوتنا تیجی بگرم و دورا درباسی کک سوجا حشمندی بم و ام بکلامکی کلا خوا دست بکن گلک سپاس که وقتای اجی سلاو و رز و حرمتین خو پیشکشی تواو بینرین هجا تماشاوانین گران قدر خوشکبراین عزیز که لهر جی دنیای تماشایی مدکن پیشکشی وان دکم که بیدارم که ام ایشا بکار بین برنامه که تیر و تجی پیشکشی وان گران قدر را بکن داشته که از لگوتن جناب تا زیده بکم که میوانین می ایشا بریز ابراهیم رواندل که اصل خو کردین سورانه برای که گلک هیجا که لسال 1969 لباجار نقده خاطیه دونه گلکتر 30 ساله او هنرمند هیجا لمیدان تورو ویژه کردی تایبتی لمیدان موسیقی کردی دا خباتن گلک هیجا گریه به سالان بری و بری سازیا احمد خانی لباجار اورمیه ویه تیتراژن گلک فیلم کردی اوی هنرمند گران قدر استران دستپیکی وان چه کریه و خاندیه و هر وسا ام دکارم بیجن که یکمین کس بویه که لبیرانینا شاخوانین بناودنگین کرد محمد اوراز استرایه ایشا و میوانی میا و امی بکاربن ایشالله دنگوی و لزانیاریاوی مخواه که باش برگرن لگلک مهرجان و فستیوال ناو نتوی و نتوی دا بشتار رویه لناو ولات و دروی ولات دا و هر وسا میوان میده که اوجی دنگ بیجه که گلک بناو دنگه جاره که جلو برنامه مدا بشتار بویه من جیان نماوی پیشکشی حوالا کریه بریز دنگ بیجه خاشتنگ شجاع هوشمندی بخو خلق باجار خویه لبل آنها باجارو که بالوی که گریدایی به باجار اورمیه دجیتن گلک استران بخواه چه کرنه هوشمندی براستی جی هوشمنده یعنی جا دنگ بیجی دا هوشمنده
اینجا من خواست که زیادتر از میوانه بده من ناس کردن آنها هم خدمت داده دانه که اوکتای تو چاند بیجی ان واسا بشنه پیش از دبیجم ام بکلامک دست بکن و دورا دیسا کلامک دن و دورا ام دست مقام و دنگبیجی بکن اگر که ابراهیم روان دل حاضر به ام دخوازنش که ابراهیم روان دل کلامک پیشی گهداری بکن بله زۆر سپاس بۆ جەنابەت کاگوکتای بەلێ بەلێ زۆر سپاس بۆ جەنابەت بۆ جەنابی مامۆستا و دکتۆر عەبدولکەریمی سروش کە ئەو هەلە و ڕەخسان من لە خزمەت هاوڵاتیانی خۆشەویستمدا بم ئەز نزانم تێدەگەهن سۆرانیانە من پێخۆشە سۆرانی باخبم ینی ئەو پەیوەندی دیالۆگ ناوگەلێ مەدا ینی پێک بێت زۆر سپاس ئەگەر تۆ بکاربی سۆرمانجی چی قسە بکە باشترە ئەس ینی مونتاژ دکەم زۆر سپاس بۆ جەناب تۆ بۆ هەموو بەڕێوەبەرانی ئەم پرۆگرامە زۆر خۆشحاڵم لەوەی کە لە خزمەت هاوڵاتیانی خۆشەویستمدام لە خزمەت ئێوە خۆشەویستاندام بەڵکو بتوانین خزمەتێک بە کەلتور و هونەر و موسیقا و موزیکی کورد بکەین دیارە مامۆستا سروش مامۆستای مەیە و زۆر شارەزایە لەسەر قزەی فۆلکلۆر و موزیکی کوردی بەتایبەت لە بواری دیرۆکیدا ینی بواری تاریخیدا موزیکی ما gelek Kurd موزیکێکی gelek بەرفرەوان و غەنی و زۆر وەسیعە ینی ئەس دشێم بێژم لە دنیایدا موزیکی کورد لەباری فۆلکلۆر و دیرۆک و ڕیشە و مێژوودا بێوێنەیە بەڕاستی بێوێنەیە جارێکی تر تەشەکر دەکەم لە جەنابت و سپاسی بەڕێوەبەرانی و بەرنامەیە دەکەم و لە خزمەتدا مەگە پرسیارەکە بێت وەڵام دەدەمەوە ئیبراهیم ئەس تۆزێک سۆرانی فێم دکم لێ تەماشەوانێن me guhdarên me xwezî fêm bikirinam eger îşev çi qas di Tirkiyeyê de sormancî û kurmancî li gel hebin tu ji bo me bikarî wan ji Tirkiyeyê xwe derxî bi me re parve bikî em ê bêtir ji te fêm bikin armanca me ew e ku em ji te fêm bikin eger مخابن ئەم زمانێک ینی دیالۆگێک هاوبەش سوار پارچەی کوردستانەدا نییە ئەوە gelek مخابن یعنی دزانی زۆر ئەوە جێی حەسرەت و دەردە دزانی بله راست کەکێ ڕەواندن ئەگەر تو لە پێشیەدا بۆ دەستپێکێ ئسترانێکی پێشکەشی تەماشاوانان بکەێ باشتر پاشی ئەم بچنە نامژەرە ئەلۆ ئەگەر کەک ئیبراهیم ئەگەر دەنگێتە تێمە دەنگێمە تێتە گەلو هەواڵ دەنگێتە خۆشتێ دەنگێتە خۆشتێ دەنگێتە دەنگێ من دەهێت دەنگێ جەنابێتە ناهێت دەنگێتە خۆشتێت تکایە کۆ تۆ ئسترانەکێت دەستپێکێدا بکەرم کە ئەم گۆهداری بکەن سەرچاوان ئەز ئسترانێکێ لەسەر مقامێ هون بێژن نهاوەند ینی لە کوردی و عەرەبی و تورکیدا بێژن نهاوەند لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی یا موزیکی فارسیدا بێژن ئیسفەهان سەرچاوە ئیسفەهان بله ئیسفەهان ئەس پێشکەش دەکەم بە هەمی گوهدار و بینەرێت خۆشەویست هەمی gelê کورد ئەس پێویست دەزانم دوو ڕۆژ مایە بۆ 8 مارس ئەس ڕۆژێ جیهانیا ژن پیرۆزبایی دەکەم لە هەمی ژنێ کورد و ژنێ هەمی جیهانێ بتایبەت هونەرمەندانی ژنێ کورد
بژی سپاس ئەی چەندەم های سەبر کرد کەسەمای تاقەت لێم بڕایە ئەمانەی وای ماڵ سەبر شێوێ عەزیزەکەمای ئەمانەی کەسەمای ئەخ بێمەیلای پەردەی دڵ بڕاو غەریب مەیجەنە خەی ئەی قەتارەکەت کەسەمای گەوهەر بارێتی ئەمانەی وای خورشیدی خاوەرای عەزیزەکەمای ئەمانەی کەسەمای ئەخ بێمەیلای ستەر قەتارێتی غەریب مەیجەنە خەی ناکەوێ نانوێ ڕاوەستاوە ئاڵای ڕزگای یاری ناکەوێ نانوێ ڕاوەستاوە ئاڵای ڕزگای یاری هاوار هەر بایەرزە نابڕێتەوە لایە کوردەوایە هاوار هەر بایەرزە نابڕێتەوە لە کوردەوە یاری ڕاو کەریبایەت خۆ ئازیزەکەم خوێن ڕێژی خوێن مش ڕاو کەریبایەت خۆ ئازیزەکەم خوێن ڕێژی خوێن خۆر وات بەسەر ناچێ هەردوو دیدەم باسیە زوڵم و زۆر وات بەسەر نایاتێ ئازیزەکەم باسیە زوڵم و زۆر پێشکەش بێ وەی ئاس خۆشەویست پێشکەش بە بینەرانی خۆشەویستان gelek spas kek İbrahim Ravandil ev maqama nihavend bûte got hûn بەلێ نیهاوان ev forma stranê ne wisa forme ne deng bêjiye Bele. stran bêjiye ne wisa بەڵێ سترانە gelek baş çima min ev pirspirsî min got gelo li gel we ev divan nihavend hûn dema ku bi kar tînin maqamê nihavenda jî hûn klama dibêjin li gel we klam bi vê şêwazê jî hene tinene min ji bo yê xwest ez gelek spas dikim ew طعم و لذت کردی ها زیاده یک و ده هر پارچه تا دنگ به تشه کی دن به شکل کی تن طعم گرتیه طعمجیه و لذت گرتیه او جیدر کا دنگ لگل و روجلات جیه کی دنی دا دنگ ته او طعمه جی گله خوشه دما کو مرو بچه کی سری اول گهداری کی پیشی مرو ناس ناکه دورا کو مروف ناس کر مروف خو برد ده بن آهنگا دنگ و به پیل دنگ به مروف لولاد دگره تجی مگراند از گلک سپاس بیجم بژی سپاس سوجا حشمندی تو چانی که کو باشی ساوی قربان چاوی ممنون ایشان انرژی کی گلک خورد لگل ما هي ام دخوازم به انرژی خو به میوان خورا به گهدار خورا پار بکن که سوجا تو دخوازی کیشان کلاما کو جبوت جبو دلت و جبو دنگ بیجیات ته گوتو به اف برحی من ربویه یک وازی کلام بیجم دوی کلاما کو تجه اوقاس نیز خود بینید کاری دست به بکیش با من
من حظ بگن از چیای اورن ببیجم چیای اورن چیای که بنوبان یعنی از بیجم هر سرتاسر ایرانه ارتا هاوین بهارا تا بیجم دینا دیه یا سروش آو گل و نرگزه و تایبتن. بله کرم که سری دا اجی هشت آدار لجن جهان پیروز کن به تایبت لجن کرد لخوش بودایی که می کرد پیروز کن. گله سپاس. ها دلو برا بلند امیتیان من ادیت مزنان پیشین ولد بیش نرندیه وانان پس ویا مال زنده که آو آثار آوان حیوان به دست وان جلادان من هدی وزان گنده گردیان مزه گردی شان شرف وان برینه بالا خوب ده. از دبیم قی کک ابراهیم دنگ تیته کک عبدالکریم هون دنگ دبیزن گلو نه ام نه دنگ نابیزم. دنگش ناید بویم بله دنگی کا کشمن ناید بویم اولی دنگی بی هات بله ودمیم ادبیم قی اینترنتا کک سوجادا قطبونک چه بو الرجلات کردستان پرسکری که اینترنت هیه و بله بگمان ام برنامه ما گلک تیرو تجاه اللي قابكو اینترنت و هاد که دل ما دهیله يعني اگر حوالیم کد بی آلی دا چاره سریه کن ها به شکرم خود درمانکش بی درده مرا ببینن ایجا حتی که سوجا وره از خوازم جی که عبدالکریم سروش را پرساخ پیشکش بکم ایرو مسری برنامه دا گوت امیل سر مقام و دنگ بیجی بسکنن گلک نها تماشاوانین من هجا هنرمند کسلاوی خوشی دشینن ام دبینن از گلک کیف خوشم که او ریزدارین ما لگل ما دوی برنامه دانه لبرن اگر پرسی وانیم سر مقام هبه از خوازم پیشی اوجی پرسی خو حاضر بکن اما ایشه بحث مقام و دنگ بیجی بکن که ابراهیم كيك عبد الكريم ببوره تا اوقع الصال لكولين نفكر در حق دنگ بيجي ومقام دا دمكو تجمرة تبخوازي جمرة كيك سوجة بخيراتي سوجة دنگ متى قالوا نا از يقين ناقم دنگ بتشكي اما مستقبل سجاهات ابراهیم چو بله کردم که تجمرة نه از همه ده ما باش مستعد گهداری دکم کردم که بله تقديش مرة بحث دنگ بيجي ومقام بكي دلي كولين انت دا چقص جه گرتن ياجي تو لسر جاري تذكاري بمرة چپار بكي بله سرچاوا دیسانجی خیرهاتن خدمت تقاوی تماشاوان این هجا و هر روزا پیروزباهی یا حشر آداره به تواب خوشکن می کرد به کردستان و هر روزا تواب جن دنیای مقام پیوک عربیه با آذری دبیجن مقام به تاجیکی و ازبکی دبیجن ماکام به فارسی دبیجن مقام به هندی دبیجن راگا و به ترکی دبیجن مقام و کردیجی دبیجن ایور پیوکه که جبو واژه یا مقام به زمان کردی دا خطیه ناسین واتا یا مقام یا ایوره پرانی دور و
لدو حبونا تایبتی دنگانه گریدایی به لحن و ملودیه، یعنی ایور یا مقام کمک نغمه نه که به نوبرین کفش و دیارکری هاتنه چه کرن. امدکارم ببیجن که با جارا یکم قطب الدین شیرازی که ایرانی یک بویه، زانیار ایرانی، 100 سال 78 یک کوچی دا اوی هاتیه واژه یا مقام یا مقامات دانان دیگه جی واژه یا ادوار، یعنی پیش و هنده دا که مقامات هبیتن ادوار هبیه، یعنی دور هبیه. جی مقام دگوتن دور، جی مقامات دگوتن ادوار. اینجا قطب الدین شیرازی دیتن ادوار را دکت به جیوی مقامات دانید که هر دورک گامکه بگشتی کمک گام لگل یک دبنه مقامک. نیرینا قطب الدین شیرازی نیرینک بویه که جبونا شروه و دابشکرنا موسیقی هاتیه گوتن. پشتی اوی نیرینا قطب الدین شیرازی ادوار جه خدا مقامات. اینجا زانیارین کردجی مخابن کسی که با من تلفن کرد نزانم دنگ متیتیانه زانیارین کردجی زد سیستم مقامان دا پیشنگ بونه. اینجا 12 مقام وک مقام اصلی دابش کرنه. زانیارین کرد هاتنه 12 مقام لناو موسیقی یا کردی دا دابش کرنه. او مقامانه اوانه نه اشاق، نوا، بوسلیک یا بوسلک، راست، اصفهان که برز رواندل جی گوت نخاونجی ده بجنه، زیرفکند، بزرگ، زنگوله، رهاوی، حسینی و حجاز. دنگ چو ما مصدنگ سنینه؟ بله؟ دنگ تتی ما مستم بلکه که ده باشه. اینجا اگر ام بین او 12 ایورانه او 12 مقامانه جنابا 7 دستگاه موسیقی ایرانی دا جهد گیرن. او 7 کلم که لکردی لی حجاز کار ام بیجن مقام کردی دبین یا کردی مقام قالوا مسح نكر يا بحث كر دنك كتبوا من فهم نكر هيك انتنه يعني بله گلک هنه که مقام آقای رواندل جی باس بکتن اما از دخوازم ببیجن موسیقی یا کردی دا پرانی او 12 مقامانه هنه. ایجا امچون هاتنه لسر دنگ بیجی قصده کن گلو دنگ بیجی یا کردی یعنی شواز دنگ بیجی تنه لسه مقامان مفای وردگیری دنگ بیجی یا کردی 3 مقام بین پرانی هنه. یک جوان حسینیه، یک جوان اشاقه، یک جوان حجازه. مقام حجاز ناو دستگاه شور دایه هر وسال ناو دستگاه ابو عطا و دشتی دایه جی. مقام اشاق جی ناو دستگاه ماهور و راست پنجگاه دایه. مقام حجاز جی لناو دستگاه همایون دایه. دنگ بیجی یا کرد پرانی جوان 3 مقامانه و هر وسال جوان 5 و 6 دستگاه دا مفای بردگیریدن. از کارم پرسکشی لبینه بلکن ما مستم یعنی کلم که لگورای چه ام دبیجن حجاز و حسینی و شاخ ده مقام دنگ بیجی ده مقام که هری زیده هاتنه من دنگ سنینه ما مصطفى
کک ابراهیم ام دنگ ماموستا عبدالکریم از گلک باش دبهیزم گلو تو دنگ منا بهیزیم کک ابراهیم تو خدای نوجات دوره از بار دنگ چی بده بله نه ابراهیم دنگ مته تتا دنگ تا گلک باشتی من پرسه من هم از به باورم اوی پرسه ام دبی جه که ابراهیم بکن اوی پرسه ام جه که ابراهیم بکن گلو ام چاوا بزانن او استرانه مقام وی چیه و دستگاه وی چیه نه از بریا و از خوازم تشتک نشته پرسم ما مسته حتی که کرم که بله بله ماموستا ابراهیم کنگه حاضر بو ام به پرسا خوشی بکن لیم تگوت سه مقام هناك حجاز وحسيني وشاق ام بان مقامات دنگ بيجي دا جيلن بريد بينن ايش دبيجم يعني تدمكو في بيجي يعني دليل واثباتكو ام بيجن بيان شام دن جلو تذكاري بمرا بارفيكيت الجوري كيجان لكولينان وخباطان جمرا دكاري بيجي كو از دبيجم حسيني وشاق وحجاز اذن يا تلبو هرمت بيجيان جلمپريا كردستان راد بيجي كود دنگ بيجي دوی مقام دا وان مقام بکارتینن بله بله به گلمپری تواو کردستانه البت از اوی یکی جی بینم زمان کو دنگ بیجی پرانی لناو کردن کرمانج دا ما او شوازه هیا دماده چی ناو کردن سوران دا تنه و تنه فرما استرانن وان یه حیران دشبه به دنگ بیجی ها کرمانجان بله تنه و تنه حیران انوان هنه که حیران انوان جوان مقامانه یا حجازن یا حسینینه یا اشاقن این دستگاه شور دانه زدتر همایون دانه ابو عطا و دشتی دانه یا تدچی ناو کرمانجن خراسانه تدبینی تنه و تنه فرمه که استرانوان دشبه به دنگ بیجیه اوجی فرما لولوچی دی بیجنه لولو لو یا لولوچی هنه که لوا دی بیجن تنه و تنه لویوان دشبن به دنگ بیجی آمد به ویس ادمه هم دکارم ببیجن که دنگ بیجی سازی اکه که لناو کرد کرمانج ده هیه ایجا او موسیقیزان او کسی که سرکار موسیقی سرکار دستگاه ها سرکار مقام ها سرکار گوشه و ردیف کده جنه رج و هر واسا نوت و اوانه کار دکن اوانه دزانن کنه او کلامه که حتی گوتن گلو اوه کی جان مقامه دایه کی جان دستگاهی دایه و چون شیوازا دنگ بیجی ها کردین کرمانج زیدتر تدا حزن هیا خم هیا علم هیا و باندوره که تجی ناو دنگ بیجی ها مدا خمه ایجا ام دبینن که مقام حسینی دا او تایبتمندیانه هنه یا مقام اشاق دا او تایبتمندیا مثلا هندک پرانی کلام می دنگ بیجی لسر میرخاسی و نطرسی نه میرخاسی و نطرسی مجارن هری گرینگ یه مقام اشاقن یه دستگاه ها ماهورن یه دستگاه ها راست پنجگاه هم که او دستگاه نه یه فارابینه که کرد یک جوان نتویانن که به هر هفت دستگاه موسیقی ایرانی استرانگوتنه همین در مینا که محنه یا دم هم باسا حجاز دکن حجاز ناو نه ایورن اساسی ناو عرب انداجی دیدیتن یعنی صفیالدین اورموی که یک جوان موسیقی زانن به ناو دنگ کرد بیه صفیالدین اورموی دبیجه حجاز ایورا دلنظمیه یعنی نوبرا درجه دویم و سوم دا که ده حجاز دتن بکار آنین بهتر وکریه یا عبد بینن که او شوازا دنگ بیجی آمد دماک و موسیقی زانک تیت سر خبتیتن سر شروع دکتن دنر خیلیتن تماشا دکتن که بله او جوره گوتنه او جوره استرانه استرینه او جوره تنه و تنه جوان مقامانه بهرستانیه
او سه مقامانه ناوده هبونه پرانی وان اشاقن پرانی وان حجازن پرانی وان حسینینه منی وی پرسش بیشتر بکرم ما مستطب خوب برسوا وی پرسیبا منی بگوتا هر مقام گلو دماکو ام بگرن دست ناوروکا چیروکین خواه ام بیجن جبو دلداری جبو اوینداری کیجان مقام پراتیک بکارانین جبو شکلامن شرو ام بیجن اوکی کیجان مقام پراتیک تقالا وانا کر گلک خوشه از بیم امید پیشروج ده دیسر سروانا بسکنن مقام و چیروک چقاس تکیلیاوان به هر و هنه امی پیشروج ده سروان بسکنن کیجان مقام خدمتش کیجان چیروکی راش کیجان هستی را که امی سروانا بسکنن لی اگر کک ابراهیم دنگه مد دچيكي از دخوازم برصا خول سر مقام ايش كاك ابراهيم بكم كاك ابراهيم ت مدبيزي قالوا كاك ابراهيم كاك سوجا دنجي من تيتا قالوا انترنت هم لقال كاك سوجا وهم جي لقال كاك ابراهيم راوند قالكي كيم خويادك ازبن قي دنجي من ناتشوان شکر خدا اینترنت هم باشه من گلت دعا کرد بو کسی که به خاطر اینترنت هم باشه دعایت هم زنن تخوازیش جهوال دنی را جیبو بودم ما مستوانش دعا بکرم دعا عمل چه بو ها که اگه ابراهیم جهاد تو بخيراتي كاك ابراهيم كاك ابراهيم دنجي متى قالوا كاك سوجا تو دنجي مدبيزي مالي بيزم بتشكي خلاص بجي كاك ابراهيم هات كاك ابراهيم دنجي متى نا دنجي تا قال لك يعني قطع بيت يعني اس فهمناكم بله اف برسكريكا انترنت يعني لقلوا انترنت جبركو اللوازة قلسة دنج كتا جبروي از دخوازم جكك سوجاجي كلامك بخوازم لي دمكو انترنت كيم به اوي كلاماوي نيفيدا بمينه وامجي فهم نكن از جبوي دخوازم بچكي خبر بدك اینترنت چوانه ام دورا لیبن اوکی كيك سوجات كاريب بچكي اوكي جمع قلق جيدا جاننها باشه نتجي باشا كاكي مرندا تدنگي ما باش تيتا بعد از دنگي دا باش تبهيزم كاكي لي دنگي تاكيم تيما دنگي تا قطبة جبار وي اسكو كلام بخوازم جاوي دنگي تا قطبة كاك ابراهيم تو دنگي من جواب ديتيم دنگي من باشه نوكا باشا نوكا يستي باش بو بله برسا او كيركم در حق مقام دا ما برسي بو ما مستعد الكريم قالك تشتين خوش بمرا بار وكر قد 12 مقام گلم پری کرده دا کرد بکار آنینه جناب وان 12 مقام آجی 3 مقام هنه که کرد ددنگ بیجی دا بگلم پری بکار آنینه اف 3 مقام جی حجاز و شاخ و حسینینه تگلو دکاری فکر ما مسترا تولي فكرة ما مستدبي يان فكرة كتاي جودا هيا يان تشد خوازي در حق بي مجرد مرا بار بكي وكي مجدكسانه كي بله دزاني هوال الموسيقى يعني كردي لسر مقامات هي عمد كردي دا ما 12 مقام هي تركي دا دبن 13 عربي دا دبن 14 بس دي فارسي دا او مقام انان يعني بتشكرنا خركرنا بوتحف دستگاه يعني شور ماهور همایون نوا راسپنزگاه و چارگاه يعني چارگاه هون بیجن حزازکار
از بێژم مقام وشاق من gelek geryam nav internette da uşak em İran yani musiki Farsi da hem de beyat da me yani de şur da me heye de Humayun da me heye Humayun yani İspahan iş beşe güye le mahur da me heye بس من ندوزيه ولا دنگ بيجي دا وشاق من ندوزيه ونظام من قال لك قريان من ندوزيه بلا مقام حسيني ما قال لك هي صورانيج دا هي حجاز خود كردي دا مقامك ايه يعني سوا بيجم سربست بخو مقامك بس موزيكا ايراني دا موزيكا فارسي دا بشك جي دستگاه همایونه یعنی گوشه یک مقامک لهمایونه موسیقی فارسی 7 دستگاه یعنی 12 مقام اینانا کرینه 7 دستگاه یعنی ذکرنا لبی 7 دستگاه ده نظام تو فهم كلمة سقوط بله من فهم کرد te baş şirovekir lê ez li vê derê pirsek derket ez ê ji Mamoste Abdulkerîm wê pirsim te got ûşaq min nedîtî. Mamoste Abdulkerîm tu dikarî derheqê ûşaqê de kek Sebrî Agirî dengbêj Sebrî Agirî jî niha pirsek pirsiye ez ê pirsa kekê Sebrî jî bi vê pirsa xwe ra bikime nava hevidû ez ê wisa bipirsim. گوتی جی کرم خورا با آواز جی مقام میناک بدن ده که خوش ببه که سبی راستی جی دنگ بیجی و مقام گلک هنه ام خوازم پارو فکن لی اینترنت ها حوالا که ما ام نکارن دنگ بیجی جوان کلام گوتاری بکن او داخوازات ده فکرا من جی لسرویه ام مقام جبوی اوشاق اگر ام بیجن مقام ما اوشاق ده کلام هی که عبدالکریم هم پرسک ماموسته سبری هم جی پرسا من ام بخن نوا هفدو بلکه ام نکاربن آوازا هم بکن لی تتکاری میناک اکیش بو مبدی یا جی چند میناک جبوی اوشاقه بله اشاق من دنگ ما مسافروش سنينه دنگ من بتصراي کک ماموسته عبدالکریم جد بیم قای دنگی ویجی کم بو اینترنت ویجی قلس بو بله درست ماموسته تج بوی حجاز و حسینی میناکین دنگ بیجی تتکاری نشانی مدی یعنی بیجی اف کلام حجازه اف کلام نه حجاز ببوره حسینی اف جی حجاز و حسینی دو مقام تگوت وان کلامارا تتکاری ناویان جمعه بیجی اف کلام حجازه اف جی جبوی حسینیه میناک مو مصدق مني بله از الگل تمام حجاز دو موزیک روشالات واتا ایرانی دا بشک جی دستگاه همایونه نوکه از بوتا بیجم فارسی که حجازه آخ سبقار دیگردون گران کشتمی نزان پرستی بونام کشتمی هرچو صانوی بی حسانوی ای مردن لچوی ای مردن لچوی جیان کشتمی دادلان که بهجنه لو کره سابا بخوینه بنه لو اواش او بس طيب او من مقام
حجاز مگود به کرمانجی من پارتی نمر ایازا خویجی گود حجازه دا بله بله او حجازه بله دنگ من دهید ماموسا گلک باشه دنگت گلک باشتی گلک سپاس بوی آوازا تا او آوازا کت گوت آوازا حجاز مینا که خابن من دنگی و تنه دنگ متت کک عبدالکریم سروش دنگ ده قطع بید کک ابراهیم خب حسینی چی بیشم بوده؟ از هاتم تو خیراتی ما مستم سپاس دکم دنگ تا قطع بید البته من کک ابراهیم بله کک ابراهیم اینترنت گلک لاوازه برسا برز اکتای اوه بکو اشاق ام حتی کک صبری پرس کری یکو مینا که هم دانین لدنگ بیجیه دا لک ناو دنگ بیجیه دا از دنگ بیج شجاعت و خازم که استرانه گرو کلک با ما ببجید گرو کلک استرانه کل بله ایشف ما تو طعم جهفدون نگرت جبر به اینترنت از گلکی اوکم یعنی ام نچار مانک ام چپ کنم تنزان یعنی جاری میوانه که ما خبر داده آخفتنا وی قطبک کم دبه بله یکی افتای براسی هرسی میوانه تیجی اسلام جبوی و جبوی گودروانی دنگ بیشتری براسی هرسی میوانه تیجی روزهلات روزهوای لی براستی اینترنت همون گلک لوازه گوداروان جی تامجی ناوینه او جی تامجی ناوینن بله باید کنم گفت که شما داویل برنامه خوبین باید کنم داوا باشتیم بله اجي فكرات دم اگر من نکاربن جهف تعمیر بگیرن و برنامه بلا سبب بچه لیم دکارن 10 دقيقة نجي بهذا بردوام ممكن بحث مقام ودنج بيجي حتى جدسي متامي بار بكن ومي برنامج خلاص بكن جبن كو ميوان ما نكارن كلام بيجن نكارن وانغو داري بكن و تماشاوان جي وين كاربن جما سودي ور بگرن جبو القصور منين تشتكي تكنيكيه جدسي ما تشتك ناي ام دي صار ليبورينا خوش ود قازن وكي كوكا خطيب قلت اما هناكي بهاویردور لسر مقام و چه مقام هبون چه تنده بون مچه آخافتن کرن امی بحث آمان بکن و دور هیده امی خاطری خوش بخوازم نها جمیوان من دنگ من گلو کید بهیزه تگو دنگی دارد دنگی داشته سوجا تتکاری از دبیزم از سوجا تتکاری تمام کشتر بیجی تمام دکارم بلی ام بجير بينن از هيفي دكم انترنت قلت نبع عمر آقا خیر بک قوای خنبینه عمر آقا خیر بک قوای خنبینه بکم دوشاک بیضا خنبینه دمسینه زیوان دست هلینه در چاوا خواجا بزدان سخالا داشینم شرم خواجا انسان نبینانی درمان حبیبی 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 وده حبیبی حبيبي 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 عمر آقا خیر که قوای خنبینه عمر آقا خیر بگه قوای خنبینه گلو شاوا مسبق گراداتینه ایلاکی کان بلا هم دود جوینه ورس بنگ قوی داتینه ستاق مازرینه
دبيجة كيف جانا قهوة لينا دهر عربستان بجانبينا جابنا واتلي بيشان رابسين هبيبي 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 شيري من نظانا نبينا هبيبي دلوية مدي بدقوت طلعوا دا صبيا دلي مهجا دلي مهجا سجاري هجا ازي باش ظالم سبيلك مرتا ميداني تاوي شقا بشترى وقبي حبيبي 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 دجري من أصنع فينا حبيبي حبيبي مدي قروي قوتي قدل هون دايد لي مسجاري هون بس أجمل علي دون طنانا بدي دزانا مني بتشخماتك دلي بكبرك ماقي جورتا من قلانك وقابرانا من يكشون يسبالوخ مانا بنتقسنا بيجا وداني بيخي خدانا هبيبي حبيبي 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 ده شيري من أصحابي حبيبي 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 سلامت باورم جفت gelek sabi suca li internet ew tahma ku tu dibêjî min dengê te guhdarî kirî li ser ew kê ew tam em nikarin ji ber ku internet qut dibe em wê tamê nikarin jê bigirin مخابن ez gelek spas dibêjim ji bo mêvanên xwe pirsgirêkek internetê ku em bêjin tama me û lezeta me ji hev dûr dixe بو سدم کو ایشف ام برنامه کی کو بدلی خو بکار چه بکن ام نکارن یعنی بدلی خو برنامه چه بکن از لیبورنا خوش حمود تماشاوان دخوازم و از دخوازم ناکک عبدالکریم تو دنگ مدبیزی گلو بله بله دبیزم تا گوتو بو هری داوی تا گوتو بو که ابراهیم برا جمرا کرما کر و کلک بیجا کو ام بزانه بن کا وشاق مقام وشاق نوسا مشاش فهم نکرشته البته من نگو که هم او کلاما کو نها دنگ بیش شجاع هوشمندی گوت کلاما گرو کلک بو کو من دنگ سنينه ما مصطفى بله کک عبدالکریم سروشی دنگی چو کک ابراهیم از گلک لیبورینا خوش باید خوازم جبر که از نکارم جوا سوده ورگرم از گلک دیشم از دبیشم گوتنک تا داوی هبه ام گوتنا تا داوی بگرن ام ایده هدی خاطر جهه بخوازن ام برنامه خلاص بکن از سپاس جنابتت کم هواله برز ما مصطفى برز او مقامي او هواله ما هوشمند قلت دبيات دابو ام د موزیک ردیف ایرانی دا بیجینی گوشه شهنازی ام د سورانی دا گلکه او شهنازیه بلا بویا و حموج دزانم بس دنگوی تو من نزانی لکه فرود کر یعنی بوتی بس شهناز بو يعني شروعي بي سرطاي بي شهناز بو من النظام دنگي بيتشو انترنت قطعبو من نظام يتبو بله بهرحال از خدمت دامه گلک سپاس بو میوانداری از تشکر دکم گلک سپاس لجناب تو همی هاوکار تا همو حوالته لفنی و دوربین و دنگ و تارت يعني مخابن امنش يعني باش و ركوبيك
برنامه پێشکەشێ بینەرێ خۆ بکەین ئەم داوای لێبردنێ دکەم لێ هەمی بینەرە خۆشەویست هەوڵاتیە خۆشەویستی gelek spas ez hêvî dikim di bernameya pêşiya me de em ê dîsal ser meqam sekinin wê mêvanê min eger pirsgirêkek tune bê ji Bakur bê ji Amedê weysî var li be em ê mamoste weysî jî bigirin em ê li ser musîkê bê re xeber bidin û belkî mêvanekî dinê me girt ew jî wekî dengbêj îşev me tu tam û lezet ji hev negirt me gelek dixwast ku em ji we tişta hîn bibin lê ez hêvî dikim rojekî ku internet baştir be em ê bi hev re cardin bernameyekî li darxin em ê li ser van Hevîdar. Kekî İbrahim ez cardin lêborîna xwe ji te dixwazim yani ez hêvî dikim di pêşerojê de em cardin werin gel hevdû em li ser van mijara qise bikin lê bi kurtasî ez dibêjim gotinek te ya dawî hebe ez wî bigirim Ez teşekkür dikem lê hemî hevalê xwe hemî berewbiranê vê bernamê cenabê te û hemî hevalê te li vê fennî û kamera û hemî tişt zor spas ez gelek xweşxalim xizmeta hewlatiya xwe xizmeta we dabûm gelek spas gelek sabî em jî gelek spas dibêjin kek sûca ez gotinek tê dawî hebe ez dixwazim ji te jî gotin bigirin ez hêvî dikim di rojên pêş te em di bernameyekî daha baştir de li gel hev bin û em bikaribin li we guhdarî bikin ji tam û lezeta we ez dizanim em ê têr nebin lê îşev mixabin ji ber internetê em nikarin bi hev re zêde qise bikin gotinek te dawî heye ji bo me gelo گوتنامی دایی هم چه کن به شانسی ها من وجه ویدار کدی هم هم در برنامه گفر ریکوپیک به از سلاح خود بیش ما حوالی سر کامروانه هر سا که سرور که ابراهیم که اکتای حوالی میدی اتایی بو از هیویدار نجار کدی هم برنامه گفر ریکوپیک بینا ولی شوپان جی آگاه بله بودن الان خوازم شانس دست من نبود به شانسی داو. بله. ام چه بیشن ام تی ام کرد بیشن یا فلک ام خاینه بابو اینترنت چیل ما yani هی فلک ای فلک جبوته دنالم بوچنی گز جرمسی yani ev babu kaleme jivan klama gotine dewran awan da jem beşin felek ji bo wan neken ya îro em jî em dixwazim tişnê baş bikin lê felek me ra naken nabe dost ez gelek spas ببورن گناه حاج عبدالکریم دنگ بیش نبود گو همه فلک بگیرن بدن توبه والله felek medede tobe bra ez gelek spas dibêjim cardin lê xem em ê xem naxwin dinya dewr dewran wisane ketin û rabûne dibêjin îro em bêjin ji bo internetê em mixabiniya xwe em tînin ziman ez gelek silavê xwe ji we re pêşkêş dikim hurmetê xwe ji we re pêşkêş dikim û ji temaşevanan re em bêjin mamoste armanc hozan armanc hunermend armanc Slavê xweşan dibû ez li vê derê silava jê re dişînim ew jî hozanek hunermendekî hêja ji bo Kurda gelek kar û xebat û lêkolînên bi qedr û qîmet kirî mamoste Veysî var lê gelek pirsî bûn ez wan pirsa ez dibêjim hefta pêşiya me îdî di bernama pêşiya me de em ê bi mamoste Veysî var lê re wan pirsa bibersivînin heta rojekî ku em internetekî baştir bibînin em ê li gel hev bin îca ez dixwazim bi بهم داویا برنامه داشت ماموستا عبدالکریم سروش نها دنگم تیته بله نها ما گلکتش خبر دا که ام ببیجن ارجان گوتی برنامه گشت نقدینن اینترنت تا کی باش به بردوام بکن گلک سپاس بو پیشنهادیت ارجان لی از نزانم ام خو عاجز هست کن هون دنگم دبیزن نه هیزن از دنگ تدبیزم ماموسته کلام کرد بله دنگ تی نچلمسی وک جمت قرسی yani işe
ایشب گلک شبکی اکو مدخواست کنم جواته که خوش چک کن سلاو بیان ماموسته گوتی سلام گرم جبو و میوانه ماموسته وقتی امیش سلاو جبو تد بیجن ماموسته بیان تجی رونیا می چاوه می تو گلک کسی که هجای و خدمت این گلک باش بو جواته کی از گلک سلاو خوش بو تد شینم و هر وکی دن حوالی که سلاو شاندنه شیروه شاندنه ناوی آن یک بلکی نه نای بیرم از بوان حمیاج سلاوی خود دبیجم ما مستعد کریم ورن سر داویه مثلا خود ما گفت دنگ بیجی و مقام ما بحثا 12 مقام اکر و ما بحثا 3 مقام اکر ما گفت 3 مقام دنا وان 12 مقام دا دنگ بیجی دا هاتی بکارانین و داویه برنامه دا امیل سر و مجاری هیچی بردوام بن امی خباتی خود بکن و خبردانی خود بکن لی از دبیجم پرسکچی دوی در از وکم جبو کردا نویسا ستاندارد جبو موسیقا کردی جبو که هر 4 پارچه کردستانی جهت پیم بکن باشور باکور روجلات و روج آبا بدویا ما مثلا هم دبین و گم مقام ایور ام بیجن جبو که ام ستاندارد جبو وان تشترا بیک بینن حوجه کاری هم گلو بتشته که هیه که ام جچار پارچه هم موزیکسان ما زمانزان ما که بجیبن جبو زمان موسیقی ستاندارد که آوا کن جبو فکر که وها گلو تودکاری تشته که جمعه بیجین براستی از دکارم من یکی بینم زمان که از یکمین برنامه یکو دبینم کسی که وکی جنابته و هروسا به تایبت که فرزان بریتان و هروسا هون حمول توهب و برنامه یک دانان دیه که او برنامه شو بهرک نینه تنه کلام گوتن و گهداری به کلام نینه بلکه هون هاتنه و برنامه یک دانان یک که ام موسیقی آخو چه موسیقی گونار چه موسیقی می نوژن ایروی ام اوه موسیقی آخو شروع دکن هل دو کلن تحلیل دکن دنرخینن لسر موسیقی آخو لسر استران آوازن خو لسر شوازن استرینن خو ام آگاهی انددنه بینرین خو و دیاره گلک جی کس هنکو مد شوپینن و دلوان دخازیتن براستی بزانن کنه گلیمه خودی چه موسیقی یکیه چون از اوی یکی دکارم وکی لیکولینه را که کرد به پشت راستی ببیجم که گلو یک جه حیمان ادبیات می دوکی ویژه می دوکی استران آوازن منه که ام دکارن به استران آوازن خو ام خوب دنیای بدن ناسین ایجا زمان نتنه بو موسیقیه بو هر تشت زمانه که استاندارد و یک گرتی بو ما پیوسته و دبی ما حبیتن لبله او رفشا که ایلو روژه گلمت دیدایه حبونا زمانه که استاندارد و دمه دا ممکن نینه غیر ممکنه ام دکارن تواو زاراوین خو بن زاراوین خو همیا بپاریزن حتی نی زمانه که ام بکار ببینه خودی زمانه که استاندارد ایجا حوجه که تواو زاراوین ما لهر دوره که دا کهنه ام موسیقی دا تایبتی او بویژن که ناو موسیقی داهنه بویژن که ناو موسیقی داهنه به
نوان برنامه ندا که تیکیلی محبیتن ام بکار من لگل برای خوی سوران، برای خوی این کلهور، برای این خوی حورامی زازاکی ام دورا هاو برا ببین گلی یک تیکیلی ها محبیتن هنگ زمان مجی نیزو که هفته بیت دل مجی نیزو که هفته بیتن امیز چیتر بکار من زمان هاوجی فهم بکن ببیس ادمه از گلا کیف خاشم و برنامه که وحدانان دیه تایبتی جی کیف خاشی هم سر اوی هنده یکو پیشکشوان برنامه بخو کارناسه که جنابتا بخو کسی که کتل سر موسیقی تا کار کریه تا دکاری لگل ما براحتی قصابه که لما پرسا بپرسی لما پرسا درخینی که دوری که ما دا چه هیا تا دوری که ما دکلو نتا تشلا دردخینی او برنامه هانکی حوجه بومه او برنامه هانکی دکاره من نیزی که هوا بکه موسیقی یا من نیزی که هوا بکه و هر بسا زمانو به ویژه میکو ام دور آمده ام چه دی بجن ام مقام دور آمده اون چه دی بجن او برنامه هانکی دبینه صدم کو ام دکارن نیزی که هوا بن و هر بسا زمانه که نو خدا لایکین ایرو روژه به وی رفشا کو ام تیدانه ام زمانه که استاندارد به خود چه بکن لدنیای مجازی دا لداوی دا از تشکری دا دوباره جناب تا سپاس دکن و هر روز کوما کو او برنامه دانان دنه و تواو تماشاوان این هجای کو ایرو که تماشای مکرن ام لیبورین خود خازن هر وکی که تدزانین دما کو اینترنت هم خراد بید از نفرا یکی دکم دوستاج از نفرا اوی یکی دکم که او بیا صدم ام اینترنت هم لاوازه مخابن از بخوش گلا غمگین بوم نراحت بوم دل مدخواست ام زیدتر لوی باره در قصه بکن تایبتی میوان می هجا رواندل انسانه که گلک زانا لباری موسیقی دایه و من آماده گیری بون چند استراناجی ام لمقام اشاق دا لمقام حجاز دا لمقام حسینی دا ام مینا کابینن گلو که او کلاما کنه ها ام دبیزن اول کی جان مقامی دایه کی جان دزگهی دایه اونا ما همو آماده کرده بون لمخابن 100 جار مخابن فلک ما خواهینه و اینترنت ما جی لاواز دیسانجی لیبورین خود خازم گلک سپاس لجناب تا و تواو بینرین هجا خوشکبرین گران قدرین کو تماشای مده گرن گلک سپاس ما مستم وکی کتا گوب بدویا ما بزمانه که ستاندارد هیه لدرفت متوننه لدرفت سازی وکی سازی درفت متوننه لام هر یک دشونا خدا لمالا خدا لجهان خدا کاری کوام به عمل دکن کاری کوام به دشخلن روزه 10 دقیقه تی گوتنه که د اولا اسلامیت ده هی کد بیشه ایرو تجربه خدا چکر اجی و گوتنه جبو خود بیشم از بیشم اختای تا ایروش بو خود چکر تجو چه حزدکی تجربه حسیرنا خود چکر بجی از جبوه پیشی جخوا و جمال باتا خود دست بید کم که از تشتی که حزد کم هر روش به پرنسیب دمکی خود به پروفیسیونالی جوی را بقتیم زمان از گلک جی حزد کم از آروکم از دوچم گندام چیروکا گویداری دکر از دهاتم باجر مال باتا خورا جبری خورا چیروکا دو گود یعنی زمان تشتی که گلک شیرین اگر کم مرف حزد بکن ایجا گلک حوالی مهنش فیزیکی حزد کن گلک حوالی مهنه ماتماتیکی حزد کن ایرو مجارا مجبر کن موسیقا کردی دا خباتن جور به جور هنه گلک حوالی مهنش هف دورن از مبستا من دوی برنامه دا وکی کتا آنی زمان او دوری و او های جنبونا نابرا هفدو ام بشکینن ام بزانه بین لروجلات کردستانه ماموستا عبدالکریم سروش هیه لسر فولکلورا کردی گله خبات خود کرنه ما عبدالکریم سروش ناس کر لدو عبدالکریم سروش ما ناس کر که ماموستا ابراهیم رواندل هیه دورا ما ناس کر سوجا حشمنده هیه دنگ بجید که یعنی اف چی بو اف برنامه هیدی امی گلک حوالان دوستان ناس بکن امی ورن جم هفدو پیدویا ما به و 10 دقیقه ام هر روز خورا بیشن ما ایروش بوخا چکر ام ستاندارد اکی یا جی پرسکری کن خود ام بخود مالا خدا چاره سر بکن دورا از دزانم و دنیا
ev hene kar sevktir bibin teknoloji gelek derfetên xwe hene em dikarin li ser internetê jî werin cem hevdû komisyonekî ava bikin ji 4 parçe Kurdistanê kesên ku müzik zanin kesên ku ziman zanin li ser musîkê taybetî ez dibêjim li beşê dinê jî ji xwe xebatên dinê jî hevalê dinê wê hewce ne ew dikin lê herkes ji karê ku fehm dike li serê zanistî bi axivê xeber dide berhem çêkirine lêkolîn kirine zanistî çûne zankoyê wan xwandine îdî pêdiviya me Kurde jî bi wî heye ku em rastî li van xebata haybin û standartekî ava bikin ji bo vê standartê jî dibe ku em hevdû nas bikin wekî ku cenabê te got Rojhilatê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê Bakurê Kurdistanê evan hunermenda evan müziksana ku hay ji hev hebin ku bikarbin bi hevra kontaktekî ava kin ji bo zimanê Kurdî û musîka Kurdî em standartekî nîqaş bikin ev bername ji bo wê ez dibim ew bibe sedem hêviya min ew e û ez gelekî xweşim bi mêvanên xwe ku me wan nas kir belê me ji wan îro tiştek negir lê naskirina wan ji me re tişta herî mezin bû naskirina te ji bo me tişta herî mezin bû û gelek spas. kesê ku niha li benda vê bernamê bûn dixwastin bi me re hêstên xwe parve bikin ew jî di nav civata me da bin li me temaşe bikin belkî îşev ji me Sûdê ne Sîber şarjîra me lêborîna xwe ji wan dixwazin û ez dibêjim ez ê dawiya bernamê îro em da bernama xwe li vê derê em ê biqedînin lê bernama pêşiya xwe de em ê dîsal ser meqam sekinin em ê behsa meqam bikin dengbêjî û meqam bikin kesê ku li me temaşe dikin kesê ku li me guhdarî dikin kesên ku li ser musîkê bi taybetî dixebitin xebatên wan hene hûn dikarin pêşniyarê xwe bi me re parve bikin em we bikin mêvan û em we nas bikin em hevdû nas bikin em nêzî hev werin îro ji bo kek İbrahim Rewandil spasiya xwe pêşkêş dikim ku ji Rojhilatê Kurdistanê ji bajarê Urmiyê li gel me bû müziksanek û hunermendekî hêja ez dibim rojên pêş de em ê carinan bi hevra kontaktek deyînin û dengbêj sûca hişmendî ez gelek spasiya xwe ji te re dikim ez carin lêborîna xwe ji te dixwazim ku min nikarbû ez we baş bi ezmûnim yani biborînin şexsê min ji ber teknîkê ku me nikarbû em tiştek wiha bikin ez gelek spasiya xwe ji bo Mamoste Abdulkerîm Sirûj dikim ku ev ji bo vê bername gelek ket û gelek xebat dide û haziriyan dike û em tên ber we bi we re ji bo ku saetekî têr û tije xizmet bidin we kek viyan Yusuf Kotî bila em riyal bin zehmetiya hiya em zirava bikin yek çend ku demka dibe dirêj pêwîst e bila em bi aqil û rihê xwe bibin yek û astengî kêm bin pêşiya me gelek spas mamoste viyan jî gotî ku dilê me û rihê me yek be û em rast bin em ê pêşa rojê de em ê daha nêstir û daha biqewettir li gel hev bin û ez spasdariya xwe ji bo Lorîn Ajansê dibêjim Lorîn Ajans reklamên me hazir dike li ser sosyal medyaya afîşên me parve dike ez gelek spas dikim ew jî reklamgeriya Kurdî de xebatên dikin ji bo me pîrozin reklamgerî jî ji bo Kurda pêdiviyeke ji bo pirtûkê wan ji bo danastîna şîrketên wan ji bo kar û xebatên wan ên şexsî yê muzîka yê hunermenda ev jî tiştekî gelek baş e eger xebatên wê wisa jî hebin bi taybetî hûn jî pozîtîv nêzîkatî ji bo Kurdî bikin ji bo vê jî ez dikarim tiştek bêjim hunermendê me berhemên xwe Kurdî çê dikin lê reklamên xwe Kurdî çê nakin berhemên xwe Kurdî parve dikin lê li serê berhemên xwe belê ji bo ku kesên Tirkî fêm nakin binivîsin lê Kurdî jî binivîsin reklamên xwe Kurdî jî bikin yani hûn hunermendê Kurdan e dibe ku hûn rastî jî zimanê xwe belav bikin ser zimanê xwe tişta çêkin ku ev ziman di nav jiyanê de cih bigire ev jî daxwazek me ricayekî me ye ku hûn bikaribin vê rica me bicî bînin em ê gelekî kêfxweş bibin û ez ji bo rejiya dengbêj tivî gelek spas dikim ew jî tehemûlê me dikin
yani axaftına zêde kes lê guhdarî nake. Em dizanin lê derdê me pir e ji bo em belkî hinekî zêde de axivin. Herkes dengbêjî û stranê dixwazin guhdarî bikin lê dibe ku em carna li hev guhdarî bikin. Em li kesên zana, kesên lêkolîner, kesên ku li ser hin tişta xebata kirine em wan jî guhdarî bikin. Ev bername jî hinek armanca me ne ku pir layekên zêde pir temaşevan em bigirin. Armanca me ew e ku em li vê derê paceyekî di nava jiyana Kurdî de vekin ku em dikarin nîqaş van tişta jî bikin. Ev tiş ji bo Kurda pêdivî yeke em li ser vanan jî xeber bidin. Qisûrek me jî hebe em lêborîna xwe ji we dixwazin. Ez hêvî dikim em ê tiştê baş bikin. Ez xatirê xwe ji we dixwazim ji car din dibêjim ji bo xebatkarên Dengbêj TV Kek Xetîb û Ferzan gelek gelek spas û kesên ku divê xebatê de li gel me bûne ji wan hemûya re spas dibêjim. Mamoste Ebdulkerîm îro ez dixwazim bernamê tu bigîrî û bi gotinên te em xatira ji mêvana bixwazin. ما گلک تشت گوتن به داویه دا ام و تواوی تماشاوان هجا خوش کبراین عزیز خوک و ایشافکل تو موبون سلامتی و تندرستی دخوازن روژن خوش و هر وسا سربلندی بو و همیا ما ببورن اگر اینترنت بو صدم من نکاری ایشافکل ام خدمت که باشترش بو و بکن براستی ام بخوجی ناراحت بون و یلا غمگین بون هیویدارم که لروژن پیش تا که ام دیسا بکار بین بین خدمت آوا و ام بکار بین هنک آگاهی این باش او تشتی که ما سر خوات کریه ام بینن زمان و پیشکشی و همیا بکن جبو و همیا سرکفتن ببینن خیر و خاشیه ایران دا شوا و همیا خوش بمین خوشی ده